free for them no. Ah, Bama Bano no. Che, Bama Bano no. Jamasi for mumla on you. A free for her. Okay, that's free for who ne da na mumla ha no life and talent. Me for me say, mumla me ha. I bring us for. To show me him for mumla. Bama Bano you. Bama Bano. Okay, that's free for on you. Mumla the pipe Bama you. Okay, that's free for her. And then Mr. Nabonja, my dear. Abusia okatachi afifa na enede ne ho akoka adwamu ai okatachi afifa na akopie mu ewo afigya sekre Easter sabredie omanfo ho apolisifo ene mema ma ewo ho ede wo nsa akeka okatachi afifa allegedly kra na wo mo kyerese etu ehyen ho abusia enede bema ayemra enya semketo a ya mo okatachi afifa ede no ahye police kam asabre me no kasaidie ene okatachi afifa watchrimu dendenden a enye asem keto mesew se ubemi subscribe button no so e de mama ya no wakai se wo de be on be ka wonsa no upload ne to mo on first person ya wonsa ebidi kan aka na busia enra 11th July 2026 eyememneda na NPP4 womode omo constituency executive committee election no ehyehyɛ so na emia me bi wo ho no mo a na injunction edaso nte ho no womo entimi anto aba ne bi wo ho na me bi te se bantama se de na enra na enya asem keto akra ene ho so ho ehuru so ye pa ne ballot papers ne ade nyina eto pansama bonte na womo so kyerese eye asenso boache bantama asenso boache wono ena ye MP wo ho ane pesu aso no na ho so injunction eda so dendende a enti na womo ntimi ento aba no ho a ho so ekoye den na busua se wo ye no firi ho a na yakwa kopie mu ewo afigya sekre East empesua so ho ena wokotachi afifa wo free ya wo ye afigya ni de hye kan ye nye nchenkra na ho so ena wokotachi afifa kyerese injunction eda so ye ho so enya de se wo betimi ato aba no na ho MP a wo gina no eye Mavis in cancer board wo no ena ye MP edema afigya sekre East na eno ena enra memre de wokotachi afifa kopie mu ewo ho a wo kyerese esanse court injunction edasumti na nya ade se wo mbetimi ato aba no tebusia okatachi afifa ana edani bailiva wo trese wo no ana ede court nkrata ye injunction no kwa akosum se bega na electoral commission for se na ebe na aba no entimi emmaso na so according to okatachi afifa no say abra wo de krata ne kokoma police for na police for no kama net ye say wo mo de wo mo hu de na so ne wo hene a wo ho ede ama no atrese aba no de betimi ato no eno ena wo betimi ato ntebusia eno ena amanti ase aba wo mo de aba no hyehye so okatachi ene ne mrantie ekopie mu ho se wo mo kohwe se de ebe ye na abato no emmaso akwa se na no asem ni bi zane akofuna na yedi na isi ade ne nwa ba se eye lawyer adwasafo aka se de bi ade na yedi na isi injunction da so enti ono akasa etu na mo akoho se wo stop you so wo koye ne de wi akire no na etu akasa na se pepepe ede busuya akwakosi e wo afigya sekre na me no akasa nyame adom etu anka okatachi afifa na so sabrede ne widim akasa na pe wi akire no yede abanka bagu ne nsa yede na kwakohye busuya yenhwe ne ekoso e wo afigya sekre is ne nikan nti okatachi afifa na nsemo o kan ye abra okopie mu de court injunction ne ko tresa police for anya ntumu a enei kakra
afa nani ase free fire ba no be ma ba no che be ma ba no jamasi fo mo mra oni a free fire o ka ta free fire hu ne da na mo ba ha no life and kale me fa no sie mo mra ba ha abraga se fo tu so we he fo na mo la be ma ba ni be ma ba no o ka ta free fire oni mo ma re pa be ma ni o ka ta free fire ko pe oni na ti ni no be ani ho abraga se fo jamasi Wallahi Yesu Kristo free one obia wana ba no bia bo ala so fo mo ne kwate wana wa she e mo go di le ko mam Okay, so boy, I'm going to move. No more. I'm a guy. And I'm with him recover. All because of say the man MP This is what I say. Justice. Bodinha. So we say Odia no abo. Efie dia. Asante dia no. Anu ya ne mood. Quiet back sir. And also there's one of my captains ana. So na party no obi nya be man che obi a awurade yankopon ana so wo 100% obi a wo 100% so we ye hiani o so ye sikadi o so we ye ohino so when you ohino so we ye dai obi a wo prapra form no kura nso wo 100% it is a party ni sie nyina ye ntwe na court ni nwia ene ye me ba na nkan se body ni tumi bia wiase so obeka se chinchina wo no de ne pebe ba beto etie de ye tie ye ka se ye tro ana enra ye ba ye nam se me wo interest. Now, more interest because be free. Abona. If you just say to the east, be free we are moase. It is a be free we are moase. Now me free Santiago Nadia. Now me what interest to if you just say to the east, papa. Bro, never see a proprietary and personal interest. Maybe by the chase and ye baba. Ya nhwem obia mfa court anim nya form da. Ya nhwem obia ntiatia mamra 1992 constitution so if you say wo ye di ade mo ma ne kwan na me ya me bai na kan sa boadu wo de eye me nana no wo mtwifa manfo so na no yese sa no mo ye 4 years ago ya say hey abaro kra court yi da so eso declare no ne be de be si yesi ye de bi ye baba ye ba be kai wo mo so mo bra fidia wachina no ye de court nkrata ye ba ye ko police wo na police ru no mo nsem kai bi a ye bibia wo ho ne ade omo yom so ye de TV social media na MPP na ye no organization and MPP no aye o say ade no aha de yanto omo release communique we ye media say jodi uhuru police say da bi yam fa krata amre wo no dia wanyintum ye na kansa boadu dia bre no obu no cha de MPP no release as a communique no it's omo abebo ho bai ye de court nsem court krata a kire police say we ye court injunction da so court see ye nhwe police say bi wo mo de ne de e say me de a kire wo kura omu nhuri jise omu ayi na nkansa boadu awurade yankopon no matworo no ana ombedi so nam say na police di enko no court any state no ana obo omo bai
na ede na nipa ba ku bi se court de ne da so dia wo mpere ni ade na se abo ene ye nyina no enam se ye wo interest e bi se ye makwan emi etwifa ye nuani mu so a wo hia ni wa mobroni bi ba wo no bepe police station executive onu kwa do mpa bibi kase mu die mu baji MP no a enkwa de wa ne akodi di mu a yes are there e bi se mu nya da ko mu kum nipa nko me de me ko ho bi da na so se de ya wo mu si kontokwa ne court so wontwa wo so wontwa ni ma hu ne se mu be ye de papa na police station executive bi wonu e bi a 200 bi a ye be nam ha ne dia ma no wako yi na free ya se twen ma court nye dite o se oda bi metwa fa no so akọ ya se abo sabi o kwase ya de se de menyonko ya so koto sa abo no si ya se sori ya so e so wakira no so munya kwa twifa mu nuanom so se de 4 years ago o mu twifa o so no e de bia na manfo na e be suma katachie se katachie ko parliament mai so o mo suma me na sa de ya e be koso kire ya stop ne dia isi Awurade Nyankopɔn sa won de kuro na ombenya de atwa fie nyi Awurade Nyankopɔn no na me si me nuanom no mamu makwan masa de we enkoso court nkrata wo ho se me anto abanko adia da se ni bia no so kire court Awurade da se ni bia Nyankopɔn no so kire Ghana mamra wodu wode eye me nana no wo mtwifa manfo so na no yese sa no mo yeye 4 years ago yes hey abaro court yi da so eso declare no ne be dia ne be si yesi ye dia bi ye beba ye ba be kai wo so mo refidia wachina ne ye de court nkrata ne ye ba ye ko police wo na police no no mo nsem kai bi a ye bibia wo ho ne ade o mo yom so ye de TV social media na MPP na ye no organization and MPP no aye o say ade no ha de ye nto o mo release communique o ye media say jodi wu police say there be ye mfa krata amre wo no dia wanyintu ye na nkansa boadu dia bre no obu no che de MPP no release as a communique no Awurade Nyankopɔn mo abebo ho ban ye de court nsem court nkrata a kire police say we ye court injunction da so a court si ye nhwei police say bia wo mo de ne de e say me de a kire wo mo kura wo mo nhune je say wo mo yi na nkansa boadu Awurade Nyankopɔn nkrata no ma tworo no ana obedi so na say na police de enko no court any state no ana obo obo ban na nipa ba ku bi say court de ne da so dia wo mpere ni na say abo ene ye nyina no na say we interest e bi say ye makwan emi etwifa ye nuani mu so a wo hia ni wa mobroni bi ba wo no bepe police station executive won kwa do mpa bibi kase mu die mu baji MP no a enko ade wa ne akodi di mu a yes are there e bi say mu nya da nko mu kum nipa nko ho bi de me ko ho bi da na so say de ya wo mu si kontokwa ne court so wontwa wo so wontwa ni ma hu say mu be ye de papa na police station executive bi won we bi a 200 bi a ye be nam ha ne dia ma no wako yi na free ya se twen ma court nye dite o se oda bi metwa fa no so akọ ya se abo sabi o kwase ya da si ya de menyonko ya so ko Aneme tena boncha madia. Mese omo di ni ratokum yebeko me aneme tena bontia made ache aneme tena bontia made ache metena ho they don't know omo fa baby omo ni beko bia me di echi se mi se me ni moto wa ha
Etabusia wei ene ne ekoso ewo efigya sechere Easter ne de enye asem keto akwara ne Ghanafo ka ne se wo hwe NPP party ni din ni wo mu ne ye ne mu nyema bi a wo mu na Ghanafo se NPP fo wo mu nye o madwene se wo besan ba ba mu 2028 fi se wei no efise mu mponi efie election po na mo ye ne se ne ka dru general election ne Ghanafo se asa NPP fo no yenkuntia ye ho de o ene wo mu ya de pa fi se okatache fifa no wo nye CPP ni en wonye ndisi ni wo ye MPP ni ba mapa wo ye MPP ni kan ti se MPP ni pa en ye di say eye no e wo constituency executive committee election mu dia en ye na ekodu general election na de no mbe na so Ghanafo atwe say edu general election na ya na se na ehu MPP fo say wo mo ho no wo mo chiom ho we ni ya na ehu ne sa e wo general election mu nti Ghanafo atwe say na course yi de enya de say etwa yie kura ya MPP fo empenifo enhwe se sabre pa de ne akoso no wo mo be ne tentente no bebia enam ne nsaso ma asade e course yi wo mo de mefa emra kwanso na se injunction da baby a wo mo hwensiesi asem ne da ho no ansa na ba no wo mo atuna ne Ghanafo kire ne se eye maame Mavis in cancer board na se abre ne abre nyina no o lose popularity wo ne pesua so ho enti na nam se osuro eni hu a wo no de o se court injunction kra na wo betwa fa court so no wato aba na nam so ama we akoko se fisi o kata chief franso aye na adwene se wo kwa contest Hassan MP wo sa empesua no so Ghanafo bi kire se esan se ne o kata chief fifa mbaburu no ho pe na asem no maboaje ne so no mogina to munti maame no ase wosuro kakra ntene wo se wo de takashi FM ti ebi kra kire se ebe ya o kata chief fifa won hwe se ne A+ ye ohun se ne yekona mbo no ene wo te ne ho no ko independent o ko win election no eti se o kata chief fifa na adwene se wo bekọ akogina se MP de man pesua ne so na se NPP ye ne party no se wo mo mpa Ghanafo se mo ha ne ho ewiase ba bia ne ha won te ne ho na won konkosane independent na won hwe se won win election na we ene ensemo a Ghanafo kan ebusua medi bia ba beso mo mesre so be jwadwe nche e wo comment section ho e mame all the social media handles no too much gh o subscribe like ya share na foforo so nya bia hwe makraw